Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin kajing yo jing ujor bat kajing o jing nam nakipat ba bat ki kemi ki kpa jong ki khana school ki baya khunya ka SSLC exam namar kajing jingai jong ki center ki balabu jing e ya ka let kawan jong ki khana kaseng henyo trap youth council mau thau pada area unit haka arpunyo trik uleber arja apusan hapo kajing yalam jong usketri usamla walman kharling yong kilalet banya kendo ya district school education officer jong ka southwest khas hills district Bankar Pat Banbu SSLC Examination Center Hamau Thau Pada Presbyterian Higher Secondary School. Kaseng haka ni gajinya keren kalapan kan mauru baka Mau Thau Pada Presbyterian Higher Secondary School kaladon ya kajingla akomba long lem kiwe ki center. Bad ki donru akomba shpautli AA ki secondary school ki badan marjan bad katega school. Kumta kaseng kalas ngau de bandon no la ka jong ka center khnang bakan kampensuk ye ki samla ki bayale exam. Kajing lejek nu jingim tak sini ka apnya trik berai balai ada pesan ya district school education officer sawas ke district makruat kedai lo kenungrim bana kalian jingim ka siang nilai idon kam bangin don lo ka jong ka SSLC examination center hong teh hamot dak marku makalong ta ka dong ka tan ke jongi hi kadone parat kumba sipotli aiki secondary school ki badon hang to hajam te kuma kalong ta kini ki kena kelas 10 ki hablen le to exam baik harang blang lan ha simu anu tu anu hajak krem ki don kelas nemo kurwat ki don te kabuji adu kata kamtam ki ya ki kena school kumjuru ya kini ki longin ngongsem badon baduna bahag kuat marba kap ban penut dia ka bisa kilan joki 6 tatang tak artayo ban ban wajing kumarang blang simulen te kabutnya adu takta ki kena bari ki kmi kpa jadi lo tak mengrim nak jongi ina wan men kendu yo nu officer joka education district school education bisa ba ngap snow yakne kajing bangi kum kadong tanya kendu jadi lo tak mengrim nilai kendu ya banagang jong uru ular ba hoit kalong kapi don kam sya mangindon lo jong ka examination huntab nam taki kena SSLC dan kena Kristen te kuman penggemar uru nomor ba lalangin ujore ka neka ya ka capacity lo neka jingla ni bagan ka mau tak Presbyterian Higher Secondary School ladon ya ka capacity kuma kilong kini kuwe sentar ki bela don ta ni mengharang blang ha simulen du lang pete ka infrastruktur badia ka jinglong ni mang tong iba katega school bengi ni dawa bakan don ya ka examination center ngi iba ka don ka ka jingla ne ka capacity ka malong ki wegi ke center ka don pa jadi lo tang nongrim bangi ni lawan banyak persio ya ka jinglong kam jingi ladang ipai ku kalian pada ngi iba mot prak kasnong prak ka don ya ka don ka bang ka don ka PC kita don ki kena ki ba stom no ki ba don kam bisa mi kpa jing don kam kiru kapan suk sibun ki la ki yo examination tar teng te de lo ni ki ek bangi ni ke don kam ni lawan mas presgam tai DSO bat hakat musuh temat adu taktan merbahak hakjinya kundu dengi ya nak len lakun direct director dan kembos te bat hakjinya keren ki ong mati lekun kadon kenti bang ngila makin jo istak tong kitang kitaki sebentar gawe harang blang gawe simule telangi ni pai kini di secondary school prekibun barang po yang kamu tak ni kidon unduna ya ka spotuli tin nak lang ni bisa ngobla biang plat kan bang yo ngapa jong sebentar teh